Mizoram Journal chung kuate in Java in chibaivek ule tun trum kan video chuan tunlai khovel thil thleng langsar chanchin thar langsar zualte kanan chop chuak ani Chinese scientist le health officer 10 tuna shipui len ma kumsang ni sompanga to an thil ziana document poimo chuan SARS coronavirus te hi indona ral tuam thar ani thei thule he mihring natna thlen thei ral thuam thara tana man tura sian dang lam thei ani ti weekend Australian chanchin bu report chuan talang he newspaper report hian athupuya the unnatural origin of SARS and new species of man-made viruses as genetic bioweapon mangin khovel indopui pathumna chuan mihring suat bur theina biological weapon man ruwa manga Indo ani to thu ziak ani heng thu ziak hi COVID-19 silen ma kumnga liam to ziak ni in Australia rama chanchin bu weekend Australian chuan news.com.au atalang ani Peter Jennings Executive Director of the Australian Strategic Policy Institute ASPI in news.com.au ashel dan chuan heng ziak na lekha poimo hi anthil ti finfiana thatak smoking gun kan ni ta ti in ashilani kan pom dan chuan he thil run thlak tak hian om je thuk le poimo takania achan chu Chinese scientist te hian khun khan takin coronavirus dan nang bik ta chu sipai ten indona ral thuama man tur dan an ngai tua chu mai chu nilovin eng tiang taka man tur nge ti thlengin an ngai tua ni ati tuna sipui rondar kan mule ton mek bo hi sipai ral thuma tana man turbik pathogen for military use atanga siang danglam ti pal thil tua ananna rik an chua pal ni theinge ina lang Jennings chuan ati asoi zel dan chuan he lekha thil poimo big ziana hian China in ramdang atanga COVID-19 lo chua dan chui chian ti a hre trun chan le a phal hlei theilo na chan po alang fia khopang ati adik tak chuan sanga le ram sajorna wet market atanga lo dar le ron ir chuak ta ang ni se China hian alo chuana chan chu chui chian pui hi a phurin a chak le zok turania ma se chu mile thing che chu kan hriat le mu to dan ani hau lo kha a ui tun rang ani kha Jennings chuan ati Robert Potter cyber security specialist point he China sarkar lekha poimo pu dupal chungchanga thilom je hi the weekend Australian chanchin bu chuan soifia turin atia a soi dan chuan he lekha poimo document hi alem le phuat chop ani lo ti news.com.au chuan a report ani he lekha poimo hi alem le phuat chop mai ani lo zia rin na le tran mun nge tak kan neya adik nge ani ti rin hel chi ruala ne lo ti in thutluk na kan nei ta ni lekhalem chu ani lo chianga ma semi ina ngai poimo dana ai nghat le thung thei bok heng thil poimo te hi kumla rei vak lo tang khan China hian ma thei lovin no re a duai bo vek adu a atuma ma se lailenin om ta jok si ani hi Potter chuan ati Potter soizel dan chuan Chinese research paper le an soi ho dan te mu sakhi chu thil ni dan le kalpung pa ngai takani lowa chumi pialama ma an layak chui zel dan te po hi atel hetianga science thiam na manga an thil zirbing le chung an scientific researcher te thil ngai tu dan le ril rusuk thlek dan ziana han hriat zel hi chu angai nomin arap thlak tak zet ani atibok ripui leng mek COVID-19 nanna sikhi coronavirus sikhat mingatan severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 phuania mihring hna nanna athlena tanga ron om tan thu hi hriatani December sang ni sompakwa tangin Wuhan China adar tana nanna sik coronavirus te chung ko hung takani he nanna sikhi midlong mu tham lo ko patte mihringa thok khar sana lamchi respiratory disease sang tam takathen thina
hritlang awmna satlia atanga nunna atana hla awm ber severe acute respiratory syndrome thlengin a thlen thin COVID-19 hripui len atangin tun thleng hian mihring maktaduai za somnga pakuain an kai tua COVID-19 wangin mihring maktaduai thum point pathum bial khowela thi anom to ti John Hopkins University chinchia dan ani ramhrang hrang sarkar report a langlo natna kai le thipui zat engzat tak omangmo weekend Australian chanchin bu tu chua hi khovel ramhrang hrang chanchin bu ten an chua chhawng deuh veka India ram chung media house liante zong poin an ziak deuh vek bok Chinese Communist Party chanchin bu Global Times chuan Australian thu ziak paithlang tur article thui tak a ziak ve nga la hele kabu kumsang ni sompanga military doctor Zhu Di Zhong chua the unnatural original SARS and new species of man-made virus as genetic bioweapon hi Amazon kaltanga hral ni in tuna leitur om to lo ni na soi kumsang ni le sang ni panga kuma China rama SARS hrileng chungchang hele kabu hian soya chu po he virus hi khoidang lam ania ramdang atanga khoidang lam sa ron lu tani ti in Chinese Communist Party chanchin bu Global Times suanat soi thungani a soi zel dan chuan the Australian hian phiarung na thu conspiracy theory mangin China hi a leila le hlu hlang le a chethiang berin a pu chi ani ti Chen Hong professor and director of Australian Studies Centre East China Normal University chuan nimin pathian ni khan Global Times nena chuan a soi China huat le dona anti China chungchang hi Australian hian an ngai dan ang le chanchin bumi in an ti hau lo tur journalistic ethics kalin an rin thu mai an the dar hi a za thlak ani ti Professor Chen chuan a soibok Global Times in a ziak zel dan chuan tuna COVID-19 leng mek hi US Military Research Institute for Detrick atanga lo chuak ni theinge ya an ngaya US hian kumsang khazakwa somli pakhat atang towa bioweapon hi boipui tran to an ni ati Chinese expert te chuan US mysterious biolab hi coronavirus ni na hrechiang tak tur chuan zir chiane chui chiana lepsevek angai ni in an soi hetiang tho hian US mel makum hlum Russian official te puin heng laboratory sang atang hian US hian virus hi khoi vulpung le siang danglam ni in an soibok Global Times a Chinese in soifiana thu ziak sei takhi avai chuan soivek lo mai la China chuan America chu bioweapon asiam ngei le SARS 3 kumsang ni le sang ni palia China rama leng le COVID-19 ngei po hi kumsang ni somphaku October tharvela US sipai China rama jinte khan aruk theng bera an the dar li in apulet vetlat bok ani East Jerusalem huna Al-Aqsa Mosque bola nimin mai ni som tho tan ni khan Israel police le Palestinian in kara boina achuak le he huna hian ni thum chung boina alo chuak to ni boina chuana Al-Aqsa Mosque complex hi Islam ho mun thianghlim pakhatania he mun hi Juda te mun thianghlim temple mauna om ani bok nimin tho tan ni khan sangkhat zakwa somruk pasari Arab to Israel wara Israelian East Jerusalem alangna champani in kumtinin he mini hian Juda te chuan Jerusalem Day Flag March mangin kong an zo thin nimin po khan kong zo antum le ma se police te chuan boluak thalo a chua ven thon thila Juda te chu Al-Aqsa complex a an mun thianghlim tlo an khap sakani mos bula hian Palestinian mi engmozat pungkhomin Israel police te chu lungin an tonga police te hian stun grenade le rubber bullet mangin an kablet ve ngalani Palestinian Red Crescent Society chuan Palestinian mi za somriat velin liaman tuara anjinga somriat chuang chu an din mun a thalo le adam doina da an ni ti a soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu wa thupuang tu Ophir gentleman chuan Palestinian firfek te hian temple mauna hian buaina chaw chua tumin an lo ruam han lok vek ani ti in soya an thil ruam han chu atakin an muta ni in nimina thil thleng chungchang chu a soi Israel sarkar chuan Jerusalem khopui pum East Jerusalem po huam vekin an ram khopui a chira ma se hi Palestinian lam chuan pom lovin
East Jerusalem chu Palestinian ram hran adin hnuah an ram khawpui tura an ngai thung ani Spain sarkarin an rama hripui leng wanga nikum October thla rampoma state of emergency apuan chu pathian ni khan a hlip ta hun rei tak hnuah Spain mipui te chu ram chhunga zalian takin an zin kual le thei ta ani state of emergency hi hli ni ma se region te chuan in khuak khiana te hi bial chunga tul chuan an la sian chum zom zel theang Sri Lanka in vena tura in kai hruaina mai tuamna vuale mi paruk aya tam pun khom phalo chu man chun zom la ni ma se pathian ni jang khan he kai hruaina palzutin mi tam tak chu kotlera emergency top lomin an pungkhom zinga atam zo kian face mark po an vualo Madrid le Barcelona khopuya chon police ten pungkhom te hi an hnot dar ani China chuan Mount Everest alone te COVID-19 Sri Lankan himna turin indai danna separation line siamatuma Nepal chu COVID-19 lengin ati buai zinga tel vein Nepal lama tanga tlan lon zinga Summit base camp a damlo thanem takan oma hei wang hian an ram lama tanga tlang lon te an himna turin dai danna siam tum ani thu a soini Mount Everest hi China le Nepal ram ria om ni in marlam hi China kota om ani kumsang ni sompakua China a coronavirus ri alen tir khan sarkar chuan hrileng thunun turin khawtakin ma alanga la lockdown khawtak te kalpuin amram report thum engemaw zat an khar to ani Tibet thu nei tu te chuan chimle marlam atanga Everest tlang lon ten tlang chi pan thena physical contact kan nei lo na turin khuak kherna khawtak kan siama tlang chi pa hian an indai den na tur lian fel tak siam ani don ti Tibet Mountain Engineering Association thu chuan a soi Chinese tlang lon mi somni pakhat te chu April thla tang khan Tibet a lo in khung sang to in Everest lon turin phalna an nei tua Sri Lanka himna tan tlang lon tur ni lo chu khwazin lu an rem te lo China hian sipui wangin ni kuma tang khan ram dang mi Everest tlang alon hi alo khap to bok ma se Nepal chuan kumsa ni somnia sipui wangin tourism industry a sum tam takan lo phurung nan thupek tar te chuakin an rama khwazin hipna tan climbing permit thanem taka pe chuak to ani Nepal lama tanga tlan lon tu te tan Everest permit dollar singkhat sangkhat an choi angai baka expedition cost atan dollar singli thlengte an choi le angai thin India rama hripui leng hlur zel wanga damlo en kolna tur le oxygen le damdoi lam indai lo na India ina to mek kara India ram chuan ram danga tangin tranpuina thanem takadong to a April ni somni pasari tanga mei ni riatin kar khan oxygen concentration sangruk zasari somthum pariat oxygen cylinder sangthum zaria somnga paruk oxygen generation plant som paruk le remdesivir nuai thum churam danga traina donga heng te hi state le UT hena an mamo dana zerin sem chu ani to ti Union Health Ministry chuan pathian ni khana soi ramsang sang hena changa COVID-19 hrileng do na konga du sangna an don chu khovelin pum khanalan tir tu ani ti in ministry chuan a soi ani sarkar lai pui chuan tranpuina an don te ol samzo ka thon chu ani theinan ruam manna mumal tak an duang tharani hei hian state le UT medical infrastructure thuam chakna le COVID-19 sikai mek te anen kolna konga masona an thlen beise ani damdoi momo chok jang khaina na ventilator oxygen cylinder oxygen concentrator le medical equipment lo thon tu ram le por sang hena Professor Randeep Guleria Director AIMS New Delhi chuan lom thu a soi bok Israel Defense Force ten an ram chanchina sipai nun chan an zirna la pui bertur military branch sang shal tel kim vekna multi-front simulating exercise chu ni kwa pathian ni mei khan an chanta he war game thakha chung o tur hi a mingatan chariot of fire an phuang hengya Israel chimle marbaka Sinai tlang bul thut phai zolte Judai le Samari ramvela te le Palestine border West Bank le Gaza te an sipai re ral thuam theina an pho lang bum don ani Israel Special Force Sayeret 13 te pon te lang he war game hi tun hnaya Iran le a thui hruai te an huang tak viau wangin an buat sai ani ati theya Hezbollah aron in tin tu thar le bok nen
Israel ram chunga rocket an kablu zeu tabok nen mel malaka anin ready ti hi Israelin an pholan chu ahun hle to reng ani North Arabian Sea US Navy ten long te naw do tangin Chinese le Russian ral thuam thanem tak an man heng ral thuam te naw hi sipai pol te naw de mason nan pui tham tak turania an man zinga hian Russian siam anti-tank guided missile PKM machine gun sniper rifle le Chinese Type 56 assault rifle baka RPG le advanced optics sight te atelani amantu te hi USS guide missile cruiser a Navy ten in an longman na hi khoi tanga local nge khoi pan tur nge ti chu United States custody ten an chui mek ani sai tua le sai chalin kar kong siam mek chu mei ni ko pathian ni khan YMA sub headquarter sai tua la in chon pui branch swai tu ten an dika kong siam tu LT in kong an siam lai chu a thatok lo hle an ngai YMA swai tu te chon sai tua la tanga sai chal lam kilometer ruka tanga sari vela kong siam chu hmuna nena kudlong po khoi chia tol sam taka siam ani thu soin fur khat po adai lo dona an ngai ani press meet zona changin chon pui branch YMA swai tu te chuan na tho an uluk lowa engineer ten an vil uluk lo ani ber hetiang hi chu rang taka chele mai tur ani ti chiang reng an ha tho da ni kong chem fai thalawin vai wo chunga bitumen an luan mai ani ngoilama loman betu atura omlo wangin kudlong poina kheu kho mai the ani anti January sang ni som ni pakhat khan leng teng bial tu MLA el thang moi chuan sai tu le sai chalin kar kong siam chu muna alo endik tua kong endik tu NHIDC le contractor ta chu ani dan tur ang taka na thok turina sil sai tu le sai chal notice bol pi kong kilometer somthum pali point pathum athui hi October ni somthum pakhat sang ni paruk khan North Eastern Council atanga sum mu manga siam ani a kong siam tan nan cheng nuai sang thum zathum somli pathum point paruk bial ro man in kun sang ni som pakhat khan sarkarin revised estimate siamin cheng nuai zaria somruk pathum mubel le ani mei ni ko pathian ni chundar khat le nimin thotan ni da som le chan ve in kar da ka som ni pani chungin Mizorama COVID-19 sivei mi panga anom pathian ni kalta khan Mizorama sipui vei hi thi an tamber ni ani sarkar chin chia danin Mizorama COVID-19 vei thi za chu som ni pani ni ta a COVID-19 vei en kol lai mei ni sari sang nei som ni pukhata thi lalmuan pui ram lun veng lai chu COVID-19 vei thi jinga tel ne ani lowa mei ni nga sang nei som ni pakhat laya COVID care center atanga zuang thla thi zuita PC lalding lian atlabung po COVID-19 vei thi jinga hian chiartel ani lo bok Mizorama COVID-19 vei thi ma saber chu lal sang khu makum somruk paruk dor pui venga mi ania October ni som ni paria sang ni som ni a khan ZMC a aboral ani kum sang ni som ni chung khan Mizorama sipui vei mi paria tan thia kumina mi som paruk thi toin an jinga pani chu COVID-19 positive thi jinga chiartel ani lo kumina hian January February le March la mi pakhat thau an thia April thla mi pali an thia May thla ni som chungin mi pakwa an thi to thung Mizorama COVID-19 vei thi to jinga mi pali chu kanan veng aizola om ani ole tun truma tan chung kan du to khanga chanchin thar update tak tenen kan lo le thuayang kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti khan min lo me sakve ram te u chumi nuwa notification bell ka men le in ola inda don ya